inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Colors and Materials from Nature, ġurnata mimlija gostu kuluri għat-tfal bejn 8 u 12 sena. Is-sitt edizzjoni tal-kunċert Rock for Richmond ġewwa l-ġnien l-Arusa tal-Mosta, lejl wħud mill-aqwa bands u artisti mużikali lokali li se joffru spettaklu għal kawża ġusta. Shakespeare in Action, Acting Shakespeare, workshop immexxi minn Becky Camilleri minn What's the Names Theatre. Perfett għal kull min jixtieq jesplora it-test klassiku ta' Shakespeare. Waqt Joe Cocker Tribute with Fire It Up Band fi Pjazza Teatru Real, l-eks rappreżentant tal-Eurovision William Manjon jagħti ċieħ lill-leġenda Britannika, akkumpanjat minn mużiċisti minn Malta, l-Italja u Spanja.